No niin, oikein hyvää sunnuntaipäivää kaikille. Приветствую вас всех воскресным днем. Aikaa. Tässä on vähän totuttelemista tämän uuden puhujan pöntön kanssa, tai pöytähän tää on, eikä pönttö. Немножко привыкает к этой крови. Mutta vähän kärsivällisyyttä, niin eiköhän tämä tästä. То есть немножко терпения и научимся этой кафедрой пользоваться. Tämä onkin mielenkiintoinen. Tässä on toisen Timoteoskirjan 3. Niin kuin tämmöinen, tässä, tämä ei näy teille, mutta tässä puhujan pöydän päässä tämmöinen laata niin kuin muistutuksena puhujalle. То есть там напоминание на кафедре написано из второго послания к Тимофею. Mitä siellä on sanottu? Se on englannin kielellä. Niin. Siellä on englanniksi. Angliska musiikki. Minä olin tuossa eilen Oronmyllyllä miestenpäivillä. Вчера был в Воронмюлле на мужские дни там были. Ja tosiaan sieltä sanon vähän terveisiä. И оттуда вам привет передаю. Siellä oli kyllä niin kuin hyvin mielenkiintoinen kattaus puhujia. И там были интересные проповедники были. Sellaisella taustalla, että eräs heistä nimetään tämä Taneli Hassinen И там Taneli Hassinen был. on toiminut muun muassa Finnairin viestintäjohtajana. И он когда-то работал в Finnair, значит, в компании Finnair, mikä johtaja? Viestintäjohtaja. То есть это ну, типа этого Пескова, одним словом, я так понял. Sitten oli tämä Lasse Hämäläinen meitä täältä Imatelalta. Jassi Hämäläinen был из Imatra. Ja hänellä on hyvin vahva poliisin tausta. И он бывший полицейский. Sitten oli tämä Pekka Hiltunen, joka on enemmän tämmöinen kristillinen mystikko. И Pekka Hiltunen был, который является христианским мистиком. Ja sitten oli tämä Jouni Turtiainen, Jouni Turtiainen был. joka on ollut muistaakseni kirkkoherrana Lappeenrannassa ainakin ja И он в Лаппeenranta является настоятелем церкви. Oli kyllä mielenkiintoista seurata keskustelua, И интересно было следить за их разговорами. Missä oli mystikko ja poliisi keskustelemassa. Где мистики вместе с полицейскими разговаривают, беседуют. Äkkiseltään ajateltuna tuntuu se, että heillä ei olisi välttämättä paljon yhteistä. Ei ollut. Ei olisi. Может быть, думаем так, что нет. Ага, то есть мы можем думать, что между ними нет ничего общего. Mutta kyllä sieltä Jumalan henki kyllä toimi niin, että yhteinen sävel kyllä löytyy. Но Дух Святой действует так, что Он через кого угодно, даже через ослицу, может говорить той же мелодией, как и через президента. Sitten meillä oli hyviä keskusteluja ruokapöydässä. Также, когда во время обеда беседы были очень интересные. Itselleni jäi aika vahvasti mieleen. Я запомнил очень сильно эти разговоры во время трапезы.
kun kuuntelin samassa ruokapöydässä istuneen miehen kertomusta. Когда слышал людей, рассказывающих во время трапезы свои рассказы. Hän oli tullut Kouvolan läheltä. Один из Ковала приехал из них. Ja hän purki niin kun sydämessään ollutta semmoista, niin kun sieltä tuli katkeruutta, vihaa, pettymystä. И чувствовалось, что у него на сердце много горечи и разочарований. Pelkoa ja ahdistusta tämän Lähi-idän sodan vuoksi. У него много страхов и из-за того, что сейчас на Ближнем Востоке идет война. Mitä tulee niin kun hänen lapsinsa ja lasten lapsiinsa, joista hän oli hyvin huolissaan. И он беспокоился о своих детях и внуках. Siinä sitten tämä pastori Lasse sitten istui samassa ruokapöydässä. И пастор Лассе сидел там же за трапезой. Siinä jotenkin tuli niin kuin konkreettisesti esille se, И конкретно начали беседовать о том, minkälainen on sellaisen ihmisen tilanne, какова ситуация человека такого, jolla ei ole toivoa Kristuksessa. который не имеет надежды в Господе Иисусе. Siellä miestenpäivillä käsiteltiin sellaista teemaa kuin turvallisuus. И там, значит, тема, одной из тем, которую рассматривали, это была безопасность. Ja sitä käsiteltiin hyvin monipuolisesti. И рассматривали ее со всех сторон эту тему. Ja päivien teemana oli kunnon turva Jumalassa. Kunnon turva, miten se minä sanon? Хорошее обеспечение в Христе. То есть надежная безопасность в Господе. Так. Eräässä vanhassa virressäkin sanotaan, että kunnon turva Jumalassa. И в одной из старых христианских песен пишут надежная безопасность в Господе. Se saattaa kuulostaa omaan korvaan siltä, että no se on jotain taas vanhaa virteä, mitä tuosta. И мы можем, когда слышим такую песню, ну это что-то старинная песня, что там может быть толкового. Mutta se sisältää hyvin syvällisen totuuden. Но это вмещает в себя очень великую истину. Koska Raamattu Jumalan sana ilmoittaa, Потому что Слово Божье сообщает нам, että on kahdenlaisia ihmisiä. что есть люди двух типов. Heitä, joilla on turva Kristuksessa. Есть люди, у которых есть опора во Христе Иисусе. Ja toisilla ihmisillä ei ole toivoa eikä turvaa Kristuksessa. И другие люди, у которых нет ни надежды, ни опоры во Христе, ни безопасности. Niin miten tämä tarkoittaa? Что это значит? Se tarkoittaa sitä, että kun Raamatussa Jumala on selvästi sanonut, Это значит то, что когда Господь в Слове Своем сказал абсолютно ясно, että jumalattomilla ei ole rauhaa. Что у безбожников мира нет и не будет. Kun me katsomme tämän päivän uutisia Когда мы смотрим новости сегодняшние ja täytämme ajatuksemme niillä, и наполняем свои мысли этими новостями или новостями, niin on erittäin tärkeää se, и важно то, että me katsomme uutisia Raamatun näkökulmasta käsin. чтобы мы смотрели или слушали эти новости через призму библейского слова. Ensimmäisessä Pietarin kirjassa sanotaan, В первом послании Петра сказано, että meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon Kristuksen Jeesuksen kuolleesta nousemisen kautta.
мы рождены в новую надежду через воскресение Господа Иисуса Христа. Luen tästä jakeesta, 1. Pietarin kirje 1 jakeesta 3 jakeeseen 8. Первое послание Петра, 1 глава, с 3 по 8 стихи. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, turmeltumattomaan, tahrattomaan ja katoamattomaan perintöön. Se on talletettuna taivaassa teitä varten, ja Jumalan voimasta te varjelutte uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisenä aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa ja koetuisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette samoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskonne päämäärän sielujen pelastuksen. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной. Eli sinä hetkenä, kun otimme Jeesuksen Kristuksen vastaan omakohtaisena vapahtajana, То есть, когда я принял Господа Иисуса как своего Спасителя личного, niin siitä hetkestä eteenpäin olemme uudesti synnytettyjä elävään toivoon. то есть с этого момента начиная все мы рождены для надежды живой. Sitten tulee tietenkin monenlaiset koetukset ja vaikeudet. И, конечно же, по пути поэтому будет много испытаний и сложностей. Mutta ne on vaan niin vähän semmoinen tavallaan sivuseikka. Но это попутный обычный вариант жизни. Koska Jumala tekee työtään meidän sydämissämme. Поскольку Господь через них делает труд в наших сердцах. Ja siellä on valitettavasti sinun ja minun puseron alla täällä näin semmoisia asioita, jotka vaativat käsittelemistä. И, конечно же, в наших сердцах есть те вещи, которые мы вынуждены или должны рассматривать. Siellä puseron alla asuu kapinallisuus. И там под нашей одеждой живет ропот. Ja se on syytä rehellisesti käsitellä Jumalan edessä. И его нужно честно рассматривать пред Господом. Hän tekee puhdistavaa työtä meidän sydämissämme. То есть Господь совершает работу в наших сердцах. Ja hänen päämääränsä on sielujemme pelastus. И его цель спасение душ наших.
Eli me ei eletä tätä aikaa varten, Мы не живем до сегодняшнего дня. vaan me elämme tulevaa maailmaa varten. Но мы живем для будущего мира. Ja kun me katsomme uutisia, mitä tulee eri kanavien kautta, И когда мы смотрим новости по телевизору, по разным, по телефонам, откуда только не смотрим, niin kun me näemme näiden asioiden tapahtuvan, и когда мы видим, что там происходит, kun me katselemme näitä Kristuksen sovitustyöstä käsin, когда мы смотрим на эти новости через призму того, что совершил Господь Иисус Христос на кресте, niin se on ainoa perusta, joka kestää. то это единственное основание, которое не подведет нас. Tässä tämän katoavan maailmanajan keskellä. Во время этого мира, который погибающий мир. Ja kun me katsomme uutisia, Когда мы смотрим новости, niin mitä me katsellaan nyt tilannetta tuolla Lähi-idässä just tällä hetkellä, если мы будем смотреть вот ближневосточную войну, niin kenellekään meistä ei pitäisi tulla yllätyksenä se, и никто из нас не должен быть в растерянности от того, что это произошло. että tämä Lähi-idän sota on laajenemassa. Что эта война Ближнего Востока расширяется. Nyt siellä on Iran hyökännyt 8 eri maahan siellä ympärillä. То есть Иран сейчас уже обстрелял 8 стран вокруг его находящихся. Ja panokset vain kovenevat. И обстрелы увеличиваются тогда. Mihin tämä tulee johtamaan? К чему это приведет? Jonkunlaisessa aikataulussa, en tiedä minkälaisessa. В каком-то календаре. Ja tämä mitä nyt sanon, niin on ihan oma arvioni vain. И то, что я сейчас скажу, это моя личная оценка. Tämä ei ole Jumalan sanaa, vaan minun ihan oma arvioni. Это не на основании Слова Божьего, это моя личная оценка. Uskon näin, että Iranin hallintoa ei tulla kokonaan kaatamaan. Я верю, что режим Ирана устоит. Ja miksi ajattelen näin? Почему думаю так? Siis laskentatavoista riippuen. То есть в зависимости от различных подсчетов. Israelilla on edessään 1-2 isoa sotaa ennen Messiaan paluuta. У Израиля, прежде чем вернется Мессия, есть 2-3 войны еще. Kun me katsotaan Hesekielin lukuja 38-39, Если мы посмотрим Иезекииль 38-39 главы, niin siinä liittoumassa, joka monien maiden muodostamassa liittoumassa, то есть siellä on monta maata, jotka tulevat да, то есть там перечислено несколько стран, которые будут в союзе hyökkäämään Israeliin. против Израиля в союзе, которые нападут на Израиль. Ja siellä on semmoinen maa kuin Persia. И там присутствует Персия. Se on Iranin muinainen nimi. Это старое название Ирана. Ja tämä Hesekiel 38-39, Иезекииль 38-39, это 2 главы. ei ole vielä toteutunut historiassa. То, что там описано, еще в истории не осуществилось. Eli se on vielä edessä То tulevaisuudessa. есть это еще в будущем будет.
Ja nyt jo on nähtävissä, että viha Israelia kohtaan on kasvanut koko ajan. И мы видим сейчас, что ненависть к Израилю возрастает по всему миру. Meillä on edelleen tärkeää, että katsomme näitä asioita raamatullisesta kehyksestä käsin. И для нас очень важно, чтобы мы смотрели на эти события в рамке Писания, в рамках Писания. Sillä otetaan Luukkaan evankeliumista 21, Посмотрим Луки 21. jakeet 7-9. 21, 7-9 стихи. Jeesukselta kysyttiin, opettaja, milloin se sitten tapahtuu ja mikä on merkkinä sen toteutumisesta. Hän vastasi, varokaa, ettei teitä eksytetä. Monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, minä se olen ja aika on lähellä. Älkää menkö heidän perässään. Ja kun kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää pelästykö. Näiden kyllä täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule heti. Sitten Jeesus sanoi heille, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Tulee suuria maanjäristyksiä ja monin paikoin nälänhätää ja ruttoa. Pelottavia asioita tapahtuu ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä. Mutta ennen kaikkea teihin käydään käsiksi ja teitä vainotaan. Teidät luovutetaan synagogiin ja vankiloihin ja teidät viedään kuninkaiden ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden. Näin te joudutte todistamaan. Painakaa siis mieleenne, että te etukäteen huolehdi, miten puolustaudutte. Minä annan teille sanat ja viisauden, jota vastaan kukaan teidän vastustajanne ei kykene asettumaan tai väittämään. Jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ystävännekin kavaltavat teidät ja muutamia teistä tapetaan. Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimen tähden. Mutta ei hiuskarvaakaan päästänne joudu hukkaan. Kestävyydellenne te voitatte omaksenne elämän. Anteeksi, minä sanon tuossa väärin, että jakeeseen 19 saakka. И спросили его, то есть Иисуса, учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ, и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Matteuksen evankeliumin vastaavassa luvussa 24. От Матфея 24 глава. Puhutaan samassa yhteydessä, että nämä ovat synnytystuskien alkua. Об этом же написано, как это начало родовых мук. Nämä asiat, joista äsken luettiin. То есть вот эти вещи, которые мы только читали у Луки, у Матфея они названы как началом родовых мук.
Eli mitä on tarkalleen ottaen syntymässä? То есть, что на самом деле должно произойти? Mitä Jeesus tällä tarkoitti? Что Иисус имел в виду? Jeesus tarkoitti yksinkertaisesti sitä, И он имел в виду просто-напросто то, että tämä nykyinen maailman aika on tulossa kohti päätöstään. что время этого мира оканчивается. Ja syntyy kokonaan uusi valtakunta maan päälle. И на земле постоянно возрождаются новые государства. 1000 vuotta kestävä kuningaskunta tai valtakunta, kummaksi sitä То есть sanotaan, тысячелетнее царство возникнет здесь. jossa Jeesus hallitsee Jerusalemista käsin. Где Иисус будет управлять, находясь в Иерусалиме. Monet vanhan testamentin profeetat todistavat siitä. Многие пророки Ветхого Завета свидетельствуют о том, Ja juuri ennen kuin tämä valtakunta alkaa maan päälle, и прежде чем начнется это тысячелетнее царство, niin Israel joutuu monien kansojen hyökkäyksen kohteeksi. то есть на Израиль нападут многие страны. Se tulee joutumaan ihan selkäseinää vasten. То есть Siis joutuu umpikujaan tai seinää vasten. то есть вот они как бы упрутся как бы в стену, вот так вот это, эти страны, которые нападут на Израиль, они упрутся как в стену. Sakarian kirjan luvussa 12-14 puhutaan siitä. Захария 12 и 13. Viimeisestä taistelusta, viimeisestä sodasta, jonka Israel joutuu Здесь käymään. говорится о последних войнах, которые будет вести Израиль. Ja siinä tulee tapahtumaan valtavan suuria mullistuksia. И там будут происходить большие изменения. Sakarian kirja 12 Захария 12, luetaan jakeet 1-3. с 1 по 3 стихи. Захария 12, 1 и 3. Ennustus Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille, kun he piirittivät Juudaa ja Jerusalemia. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista väkikiven kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat ja repivät pahoin itsensä. Kuitenkin kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Jakeesta 6 jakeeseen 9 luetaan vielä. С 6 стиха по 9 еще прочитаем. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikään kuin palavaksi hiiliastiaksi polttopuiden sekaan ja ikään kuin tulisuohduksi lyhteiden sekaan. He kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat ympäriinsä.
Jerusalem saa yhä olla paikallaan Jerusalemissa. Herra on ensin vapauttava Juudamaja, etteivät Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat saisi suurempaa kunnia kuin Juuda. Sinä päivänä Herra suojelee Jerusalemin asukkaita. Kompastelevin heistä on sinä päivänä kuin Daavid, ja Daavidin suku on kuin Jumalan olento, kuin Herran enkeli heitä johtamassa. Sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов. И они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет и Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними. И будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Eli nyt meidän on syytä olla hyvin rehellisiä. И мы должны быть честны. Jumala tulee vaikuttamaan sen, että Israel ja Jerusalem tulee olemaan suuren hyökkäyksen kohteena. То есть это по воле Божией произойдет, что вот эти все народы, которые соберутся против Иерусалима, которые нападут на Израиль. Ja Israel tulee tekemään valtavaa tuhoa ympärillä olevien kansojen kohdalla. И Израиль будет вынужден разрушить многие вокруг соседей своих. Tässä jakeessa 9 sanotaan, että Jumala tahtoo itse hävittää silloin kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. 9 Jakeessa 9. И будет в тот день я истреблю все народы. Господь говорит, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Sitten näiden suurten mullistusten aikana. И вот во время этих больших изменений, сложных ситуаций, Jakeesta 10 jakeeseen 14 siinä heti с perässä. 10 по 14 стих почитаем. Puhutaan täällä, että silloin Israelin tulee suuri herätys. И здесь написано о том, что в Иерусалиме будет пробуждение великое. Jumala tulee vuodattamaan Israelin päälle armon ja rukouksen hengen. Дух изольет на Израиля дух милости и молитвы. He tulevat katsomaan Jeesukseen, jonka he ovat levistäneet. И они обратят внимание на Иисуса Христа, которого они распяли. Проткнули, здесь написано. Ja sitten alkaa iso katumus ja luehtiminen kaikkien Israelin sukukuntien keskuudessa. И да, тогда среди всех племен Израиля начнется покаяние. Tämä on oikeastaan ainoa kansakunta, jonka kohdalle on luvattu varmasti tuleva herätys. То есть это единственный народ, которому обещано пробуждение с уверенностью, то есть гарантированно пробуждение обещано. Siinä kohtaa, kun kansakunnat kuvittelevat, että nyt me poistamme Israelin kartalta, nyt me hävitämme То Israelin. есть когда народы окружающие будут думать, что вот теперь-то мы уничтожим Израиль с карты земного шарика. Niin heidän suureksi yllätyksekseen Jumala taivaasta ilmestyy sotimaan Israelin puolesta. И они будут очень удивлены, когда сам Бог явится для того, чтобы
воевать на стороне Израиля. Ja Israelin silmät avautuvat hengenvuodatuksen yhteydessä. И тогда, когда Бог изольет Духа Своего, то глаза израильтян откроются. Roomalaiskirjassa verrataan tätä semmoiseen tilanteeseen, niin kuin olisi elämä kuolleesta. Se tulee olemaan niin valtava asia. То есть в книге, в послании к римлянам это сравнивают, Se tulee olemaan kuin elämä kuolleesta. То есть это как возрождение из мертвых произойдет. Ja Israel tullaan uudistamaan siihen asemaan, jonka Jumala oli sillä alun perinkin jo suunnitellut. И Израиль будет обновлен в то состояние, как Бог планировал для него изначально. Sitten otetaan pari jaetta tästä Sakarian kirjan luvusta 14. И посмотрим еще Захарию 14 главу. Luetaan jakeesta 3 pari jaetta eteenpäin. Захария 14:3 и далее вперед. Mutta Herra lähtee liikkeelle ja sotii näitä kansoja vastaan niin kuin sotimispäivänänsä taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla idän suunnalla. Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli vuorta siirtyy pohjoiseen ja toinen etelään päin. Te pakenitte minun vuoteni välisen laakson, sillä vuoten välinen laakso ulottuu Aasaliin asti. Te pakenitte niin kuin pakenitte maanjäristystä Ussian Juudan kuninkaan päivinä. Herra minun Jumalani tulee, kaikki pyhät ovat sinun kanssasi. 14 ja mistä? Tuosta jakeesta 3 ja jakeeseen 5. Kiitos. Захария 14:3-5. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Илионской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илионская от востока к западу весьма большою долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осива. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского. И придет Господь Бог мой и все святые с ним. Eli tässä kohtaa Jeesus tulee aikaisemmin ylöstemmatun seurakuntansa kanssa. То есть здесь Господь Иисус вернется вместе с вознесенной церковью. Tässä kohtaa ratkaistaan maailman valtakysymys lopullisesti. То есть вот именно здесь будет рассматриваться власть на земле, чья власть будет на земле. Tulee kansakuntien tuomio. Будет суд народов. Vuohikansat, jotka olivat Israelia vastaan. То есть те народы, которые были против Израиля, eivät tule pääsemään tuhatvuotisen valtakuntaan. Они не попадут в царство тысячелетнее. Ja nämä Jumalan siunaamat, nämä lammaskansat sitten. Но те народы, которые благословлены Богом, которые на стороне Израиля, jotka eivät olleet hyökkäämässä Israeliin, которые не пойдут войной на Израиль, he saavat omistaa tämän tuhatvuotisen valtakunnan. Они могут приобрести это царство тысячелетнее. Ja Jumalan pyhät hallitsevat Jeesuksen kanssa sieltä 1000 vuotta. И там святые Божьи вместе со Христом Иисусом будут властвовать в течение 1000 лет. Siellä tulee olemaan valtava muutos.
olosuhteissa. И будет великое изменение. Ja tämä on se, mihin tuleva maailma sitten, mikä alkaa tästä eteenpäin. И это будет то, к чему придет земля. Ja sen 1000 vuoden jälkeen sitten myöhemmin И после окончания тысячелетнего царства tapahtuu sitten vielä saatanalle sallitaan viimeinen yritys nousta Jumalaa vastaan. дадут еще возможность сатане выступить против Бога. Ja se kapina kukistetaan ja sitten luodaan uudet taivaat ja uudet maa. И когда свергнут сатану его власть, тогда будет основана новая земля и новое небо. Eli kun me katsellaan näitä asioita, Когда мы смотрим эти вещи, niin me saamme olla voittajan puolella. у нас есть возможность быть на стороне победителя. Amen. Jumala haluaa tehdä meistä tänä lopun aikana В эти последние времена Бог хочет сделать из нас sellaisia tavallaan valopylväitä tähän pimenevään maailmaan. То есть Бог хочет сделать из нас в этом мире тьмы Pylväitä. Niin kuin, то есть из нас столпов в этом мире, в темном мире, joita kyllä on koeteltu, которые испытаны, mutta jotka tuottavat ympäristönsä turvallisuutta. но они через них приходит безопасность вокруг них. Ja osoittavat tietä pelastukseen ja Jeesuksen luo. И эти люди показывают путь к спасению, путь ко Христу. Meillä on hyvin korkea kutsumus tässä lopun ajassa. То есть у нас великая миссия в последние времена. Ja olisi ihan hyvä alkaa asennoitumaan sen mukaisesti. И было бы неплохо поставить себя в эту позицию соответствующую. Eli kun aamuna menet niin kuin puoliväsyneenä peilin eteen, И когда ты утром встаешь перед зеркалом, ja siellä hiukset voi olla vähän sekaisin, и волосы у тебя, может быть, не сильно причесаны, или наоборот, сильно во все стороны, niin voit sinä tervehtiä sitä kuvaa, jonka näet ты peilistä. можешь поздороваться с этим отражением, которое там находится. Ja sanoa terve Jumalan pyhä. И ты можешь сказать: «Привет тебе, Святой Божий». Ja en usko, että se on yhtään huono alkupäivänä. Я думаю, я не верю, что это плохое начало дня будет, если так мы будем поступать. Eli on tärkeää nyt tässä ajassa, В это время это важно, kun ne ihmiset, joilla ei ole toivoa Kristuksessa. потому что мы не те люди, у которых нет надежды в Господе Иисусе. Ahdistuvat ja masentuvat näiden huonojen uutisten takia. То есть люди, которые из-за этих, так скажем, плохих новостей, которые в мире происходят, Niin meidän ei tarvitse ahdistua ja masentua. нам не нужно находиться вот в этом, в депрессии от того, что происходит в мире, Niin kuin tämän maailman ihmiset. так как люди этого мира. Ja ei tietenkään tarkoita, etteikö tulisi vaikeuksia ja ongelmia. И я не имею в виду, что у нас не будет трудностей и проблем. Kyllä niitä tulee, Их они будут. mutta ne eivät kaada meitä. Но они нас не свалят, не победят, мы устоим. Tai jos kompastummekin, niin me nousemme aina ylös. И если даже с нами что-то серьезное случится, то мы снова встанем. Eihän meistä kukaan ole, siis kun on kaatunut tuolla
vaikka tuolla ulkona johonkin kuoppaan. И Niin, если ты где-то даже в яму упадешь, идешь, и вот там волчья яма оказалась, а ты туда. niin sen sijaan, että olisi noussut sitä ylös, niin jäänyt makaamaan siihen kuoppaan. То есть нам не нужно оставаться лежать там в этой канаве. Ei. Нет. Kuten ei tässä fyysisessä maailmassakaan. Даже здесь, в физическом мире, если я упал, мне нужно вставать все равно. Niin ei hengellisessä elämässäkään И в духовном смысле тоже. jäädä kuulaan kaaduttu, niin jäädä makaamaan. То есть не в духовном смысле, когда упадешь, не надо оставаться лежать, не в физическом. Всегда надо вставать. Vaan Herra haluaa aina auttaa ja uudistaa. Господь тебе поможет и обновить тебя. Ja nostaa ja kantaa. И Он хочет нести тебя по жизни, поднять и нести тебя. Ja viedä meitä eteenpäin. И вести тебя вперед. Niin, että me pysymme pystyssä. Чтобы мы устояли. Ja jos kompuroimmekin, И если мы спотыкаемся, niin me nousemme. мы встаем. Ja jatkamme eteenpäin. И продолжаем путь вперед вместе с Ним. Eli Jumalalle kunnia ja Jeesukselle Kristukselle kaikesta. Слава и почет Господу Иисусу за все. Hän on hyvä ja armollinen. Он благ, добр и милостив. Siunausta kaikille alkavaa. Господь благословит каждого из нас, все наши семьи, наших родных, соседей, врагов. Всех благословит.